ዛሬ የምርጫ ቀን ያያ there's not much to do ወክ እያደረግን ነው ዝም ብለን የጧት ወክ ምንድነው የምናደርግ ዛሬ ማን ገና go to the gym we can't vote because gym እንገባለን እንዴ ዛሬ no maybe ቤት ወይ ወርካውት እናደርጋለን ሙሉ ቀን ዛሬ ቤት ነው የምናሳልፍ so ምናየው ፊልም ቦክስ ኦፊስ ያለ ፊልም ነው ማይክል ጃክሰን እንዴ ያ እሱን ለማየት ፈልጌ ማይክልን እንዴ በቃ ማይክልን እናያለን ከዛ አይ ጌስ ሆም ወርክአውት እንሰራለን ያቺ ፑሽ አፕ ቻሌንጅ ያ ፑሽ አፕ አለ ከዛ ሌላም ሆም ወርክአውት እንሰራለን ገና ደግሞ ያ ሆም ወርክአውት ሞቴልስ ከዛ ከሰዓት ፀሐይ ከወጣ ወደ 4 ኪሎ ያ አየሩን ዝም ብለን ድባቡን የከተማውን እናያለን አይ ቲንክ ማየት አለብን ወጣ ብለን ምናምን ያለውን ነገር የት ያ ወክ እናደርጋለን ወደዛ ብቻ አክቲቭ የሆነ ቀን እናሳልፋለን ወክ እያደረግን ምናምን ነገር ያ gang see you ወካችንን ማርዘም ወሰንን በጣሊያን ኤምባሲ አድርገን ምናምን ዙረን ምናምን ያ ረጅም የሆነ እንትን ልንሄድ ነው እና አሳያቸዋለሁ ሲኒየሪ መንገድ ላይ እቺ ዛፍ ሚድል ፊንገሯን ሰጣናለች ጋይስ keeps pulling at my chain oh try nature look at the nature ብዙ መንገድ አለው ለበተራተ ይደ ምርጫት መርጠን to walk beside your wonder ታማት ቦሊ ጓደኛዬን ቻዋልኩት ምናምን ነገር እና ያው የምርጫ ቀን ነው so everybody is just like not there ሰፈሮቹ ምናምን ጭር ብለዋል እና ፖሊስ በስቷል ምናምን ነገር anyways we don't care we really don't care so ጓደኞቼን ላገኝ የሄድኩኝ ነው እነ ማርለንን I need some files ምናምን ከነሱ so yeah I'm a duda atmosphere no made this is my first time going to atmosphere ብዙ ጊዜ ተብያለሁ አሪፍ ቤት እንደሆነ so ዛሬ ቼክ አደርጋለሁ so yeah see you guys there miss my cue still anchored by my fear but time rolls on like open roads and soon she won't be here oh traveler you carry the sun in your stride leaving behind what I hold inside if I don't ask your name today I may never get the chance to walk beside your The only reason I'm still uploading this is because I promised myself that I'm gonna be uploading every day for 30 days. እና ደግሞ የሆነ ነገር ቃል ከገባችሁ ግዴታ ማድረግ አለባችሁ you feel me because you know አይምሯችሁ የሆነ ነገር አረጋለሁ ብላችሁ አለማረግን ካስለመዳችሁት every time you decide to do something you're gonna find it easier to quit because already ልምዱ አላችሁ ጀምራችሁ ያለ መጨረስ ግን ጀምራችሁ የመጨረስ ልምድ ካላችሁ ደግሞ it's gonna be easier for your brain to finish the task that it started every time you feel me atomic habit ላይ የሆነ አይነት እሳቤ አለ which is like if you decide to be somebody like የሆነ አይነት ማንነት ራሳችሁን ልሰጡት አስባችሁ ለምሳሌ if you decide to be a football player you say okay I'm a football player okay you need to have habits
that vote on that personality. ለምሳሌ ኳስ ተጫዋች ነኝ ብላችሁ የኳስ ተጫዋች ተግባራቶችን የማትተገብሩ ከሆነ አይምሯችሁ አያምንላችሁም። አይምሯችሁ ካላመነላችሁ ደግሞ you're not gonna be who you're trying to be, or you're not gonna achieve what you're trying to achieve, because already እናንተ አላመናችሁትም፣ አይምሯችሁ አላመነውም። so መሆን የምትፈልጉትን ነገር ወይ መያዝ የምትፈልጉትን ሀቢት ማመን አለባችሁ መጀመሪያ። የምታምኑበት ደግሞ በተግባር ነው። ለምሳሌ እኔ አሪፍ ቭሎገር ሆናለሁ አሪፍ ቭሎገር ነኝ ብዬ ካሰብኩኝ አሪፍ ቭሎገር የሚያደርጓቸውን ነገሮች ማድረግ አለብኝ each and every day, and ከዛ አይምሬ ያምንልኛል አሪፍ ቭሎገር እንደሆንኩኝ እና in return አሪፍ ቭሎገር ሆናለሁ። አሪፍ ፕሮግራመር መሆን ከፈለኩኝ አሪፍ ፕሮግራመሮች የሚያደርጉትን ነገሮች each and every day ማድረግ አለብኝ። ከዛ አምናለሁ አሪፍ ፕሮግራመር መሆኔን, and in return አሪፍ ፕሮግራመር ሆናለሁ። you feel me? you see the pattern? And that's why I believe that I'm a consistent person, you know? I believe that I'm a person that does what he says he's gonna do. So in order for me, which is in order for my brain, for my subconscious brain to believe that, I gotta do things that, you know, add to that. So yeah, that's why I'm posting this. Other than that, I just want to say one thing, you know? I'm all for work. It's good that you are working. It's good that you're hustling. It's good that you do everything that you do, you know? But I need you to understand the power of relationships and the value of connections. But I was saying again, you gotta get out there, get to know people, because አንድ ሰው ሌላኛውን ሰው ያስታውቃል፣ ያንኛው ሰው ያስታውቃል, and by like broadening your network በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች የስራ እድሎችን ታገኛለሽ። በጣም ብዙ ሰዎችን you know, you get to know them and you get to enjoy life on the way too, you feel me? And a lot of people ask me, okay, ግን ለምንድነው ብቻ like ስትዝናና ብቻ የምናየው? ለምንድነው ስትሰራ ማናየው? ለምንድነው እንደዚህ ስታረግ ማታየው? Because first of all, I'm a student. Second of all, PCA ስለተበላሸብኝ ነው። ግን that's off topic. Third of all, ግን in connections there is a lot of opportunities that you never like ብቻህን ልትሰራ ትችላለህ. You could be an amazing in whatever that is you do. Good, if you don't have the right connections, you're not gonna be in the right place. It's like a Lamborghini ኢትዮጵያ መታ ልትሸጥ ብትሞክር ነው ብዙም ገዢ የላትም። you feel me? Because it's not its right place. or ደግሞ የሆነ የድሮ ካራሲዳ ወስጄ in a በጣም rich neighborhood ለመሸጥ እንደመሞከር ነው። It's not its place. So whatever skills you have, whatever advantages you have, if you're not in the right place, you're not gonna be worthy. So to be worthy, you need to find your place, and to find your place, you need to be around the right people. You feel me? So yeah, that's my message for today, is connect more and live more and enjoy life more. And yeah, that's all. See you guys in the next vlog, bro. Peace out. Whew.